Mtshana kaDlamini athi umkhulu wami nginomkami uMagadebe. So bengigulela kamkhulu wami ngisuka la eThekwini ngiphethwe inyawo. Inyawo sangiqala 2020 ayangazi amasosha. Angigulile kakhulu masosha. Angisanganceda isibedlela eThekwini masosha. Kwafika amakhazini amathunywa umkhulu wami. Umkhulu wami asuka amakhazini amasuka eMaritzburg athi umuntu mangathongo ukuthini abazongitshela ukuthini angiya esibedlela. Ngaqala ngawatshela amalo khona amakhazini ami ukuthi mina ngiguliswa isibedlela. Unithakathile lo nithakathile. Ambona ukuthi nginjani kangisuka la enkonzweni. Ngathi ningalinga ninginyanyisi. Ngangifuna ninginyanyisi ngoba ngithakathekile lento engingibona yona. Eyibamba lento enyaweni kuthiwa yini igama lesikolo? Wathi udokotela owaseMaritzburg uDr wathi like kungcola kwesikhumba akusikona ukuthi into engaphakathi like ngizo like ingenile ngaphakathi ungcola nje kwesikhumba ukuthi into ephelayo like akusiyona ukuthi ingene ngaphakathi egazini. Onesikhathi esingakanani unale yankinga yeinyawo ingathi ngaqala nge-2020 kwakuyi like December 17. Kaba 2021 kaze bangithatha ngeAugust sengasakhona ukuza la enkonzweni. Kaba nesingane bese zithi ngisilwane indlela bengiya. Kodwa ngamkhonza ngamkhuleka umfihlakala emkhulu enjalo. Ngamethemba futhi enjalo. Kuthe kunjalo futhi. Ngabonga masosha. Ngahamba ngeyibani kaze ngahamba nazo ibani sami kwakusibani sebandla baby blue nesibani esibomvu impi ngakhuleka kakhulu kulesempi ngasiphakamisa kakhulu lesempi ngathi ngilele nawe wena sithunywa sebandla nawulwe kakhulu futhi kodwa ngithini umfihlakalo uyawusindisa lo mphefumulo noma nganjani kodwa wawunceda lo mphefumulo ngibona ngamandla akho mfihlakalo asengiyagoduka ke manje masosha athi nesi habe ngicabanga ukuthi uzofa ngathi ukuba uyazi ngimethembile mina umfihlakalo benginalo ithemba bengilela kulombhede bengazi ukuthi umfihlakalo ngimenzile ukuthi angethembe wanginika ukwethembeka kwami wangiphilisa ngiyaphila ngiyabonga amandla kaMfihlakalo. Siyabonga Mfihlakalo zinjani manje inyawo? Oh madoda. No. Lazo. Uwabonile. Siyabona ukuthi leli khaya want to be honored and appreciated ngoba nabakithi ezweni lomoya are able to direct us to the rightful spiritual path for spiritual well-being, not only for us kodwa for them too. Sisase lapho eKZN sizoya kwigatsha lethu lasePietermaritzburg lapho khona kunosisi othi yena bese kuphele umnyaka lapho khona usisi ubengasezi ekhayeni lomoya waba nethongo lapho khona ebona ubhuti wakhe ongasekho emhlabeni behamba endaweni enembala yekhaya lomoya baby blue and white. Kuthe kusenjalo bafika endaweni engathi inamanzi agelezayo engazi impophoma kulawo manzi they were able to see their reflection. Kuthe kusenjalo futhi usisi wasehlangana futhi nomunye ubhuti wakhe naye wasewahamba emhlabeni. Ubhuti wabo wabachazela ukuba umama wabo uyamlahlekisa usisi ngokuthi amhambise emasontweni ongisindisiwe. Kuthe kusenjalo usisi uthe uma ebuyela ekhayeni on a Sunday wafika kwenziwa insebenzo yezibhili lapho khona usisi uthe ngokuyingenelela yona lensebenzo wasebona ubhuti wakhe lo bemchazela ngokuba umama wabo uyabalahlekisa wambona ewumuntu ojabulile. Impela usisi uyabona ukuthi ikhaya leSambulo yona ndawo elungele umuntu omAfrika. Kuhle masoja kuhle. Igama lami ndingixolelo wakaJoko. Ndiqale ukuza apha kula nkonzo yomama Saturday ndilethwa nguWendi Mnguni. Kule veki pheleyo ngomvulo ndivuke ndinephupha. Ndithe ndilele ebusuku ndiye ndathenga amakhandlela ngela xesha bendilapha ndadecide uba mandikhe ndizama ukuthandaza ebusuku qho ngo-12. Ndithe emveni koba ndigqiba uthandaza ngo-12 ndahamba ndayolala. Ndithe ekulaleni kwabakho iphupha apha ephupheni lam ingathi ndisendaweni emhlophe ekhanyayo akukho phandle akukho ndlini qha andiyazi uba ndiphi. Kukho ilizwe elithethayo lizwe elithethayo line background ngathi ithetha nje endaweni enkulu. Kukho umuntu othethayo ngutata uthi ucela undithuma. Ndibuze mna uba ucela undithuma phi. Athi ndicela ukuthuma kuRhadebe wentaba yasekuphumleni.
Ndithi ke mna ke kutheni uthuma mna nje? Ndithi ke mna ke kutheni uthuma mna nje? Athi akekho omnye umuntu endizawuthuma, ndithuma wena. Ingathi ndithi kupapha entabeni yasekuphumleni andibonise utata uRhadebe ume phezu kwale ntaba unxibe isambatho esimhlophe esinobublue apha ezingalweni nalapha esinobublue ngaphambili, athi ndifuna ukukuthuma kuye. Ndithi ke mna ke okay, ndifike ndithini kuye? Athi fika umxelele uba kwesi stage ebekuso sekaphakanyisiwe. Athi kwesi stage ebekuso sekaphakanyisiwe sekwali kwizinga elingaphezulu. Athi ndicela uye ufike umchazele, ndicela amasoja aze amnxibise ikrown. Ndibuza uba yintoni crown, ivezwe lento, ivele ithi thanja apha phambi kwam. Ingathi sisankwane esi sabantu abangoodade omkhulu kudala, esi sineendawo ezinguvisa sineqhuma, but yenziwe ngewulu egold. Ndithi ke mna ke ndizawuthi kuye xa endibuza ndithi kutheni funeka enxityiswe le nto, yeyokwenzani le nto? Athi yeyomkhusela kwizitha zakhe. Ndothuka apha kweli phupha ndiye etoilet. Ndivuke ndisoyika isisu sam sivele sagcwala umoya. Ndiye etoilet ndiphinde ndibuye ndilala, khange kube kudala laphinda labuya iphupha. Ndilapha ndime kule ndawo ndime kuyo, kweli cala ndime kulo. Utata ukhona ulapha ecam kwam. Ndiyamlawulela eli phupha. Uthi xa yendiphendula ndiyayazi loo nto bendifuna ize nomnye umntu kum. Abe esithi uyabulela, akhuphe iphepha elimhlophe. Libhaliwe liphepha, ndiliqaphelanga uba libhalwe ntoni. Athi enkosi andinike eli phepha, ndithathe eli phepha ndothuke. Akamanga ezumuntu ozokhonza, ume ezumuntu onjani? Othunyiwe. Thunyiwe manje, uthunywa ngabantu abadala. Siyabulela Joko Zulu. Igama lami nguSibusiso Ndlovu, ngiyaqala ukufika la ekhaya. Ngithe ngifika la ekhaya namhlanje, ngingena nje ngesango la ekhaya, ngizizwe ngamukelekile kakhulu. Into engiyifunde la ekhaya namhlanje uthando baza masosha, uthando lwangempela, hayi uthando lokupretenda, uthando lokuthi umuntu umthande ngendlela angakhona. Le into engiyifunde la ekhaya namhlanje ukuthi bakwamukela ngendlela ongakhona, ukuthi ugqokeni abanandaba ukuthi ugqokeni, njalo nokuthi isonto la ekhaya liyakubuyisela emuva emasikweni akini ngendlela esikhule ngayo, endlela okhokho bethu abakhule ngayo, ngendlela ebesikhuliswa ngayo ngesikhathi sisakhula kudala, ukuthi amasiko akhona njalo ayaphila. Umuntu oshonile akayisilona idemoni, umuntu oshonile isithunywa esithunyelwe kuwe. Umehluko engubonile isonto la ekhaya nesonto la amanye enthando kwahamba benjwayela ukwahamba ukuthi la ekhaya abakuhlukanisi namadlozi akini. La ekhaya amadlozi akini abawabizi ngamademoni, bawabiza ngezithunywa, ukuthi la madlozi lawo yizithunywa ezithunyelwe kuwe, akusiwona amademoni.
lesonto lelinyenze ngazizwa ngikhululekile kakhulu namanje ngiyazizwa ukuthi hayi ngamelekelile la ekhaya ngizoqhubeka ngiza njalo nje ngaso sonke isikhathi ngizoqhubeka ngiza la ekhaya ngiyabonga kuhle masoja kuhle ndingumambamba uMaqhila uMathangana uGqavu Mangesi namhlanje ndizile apha enkonzweni into endiyifundileyo apha ndifunde into obana thina njengabantu abamnyama silandela iinkolo zamanye amazwe zolunye uhlanga lwethu thina asilukhathalelanga kakhulu eyona nto ndiyibambileyo kuye kuthethwe imilambo yasemaHeriko yasemaJordan kanti nathi sinayo imilambo apha enamandla umzekelo sinayo imilambo yaseMaswatini apha imilambo enamandla kakhulu thina sanikwa amandla okriticize iculture yethu ngabantu basewest so apha ke ndifundile ukuba nabantu abadala asingomadimoni abantu abadala naba ba-Abraham bakudala basweleka njengabazali bethu abaswelekayo xa ke ngokwezi ezinkonzweni zethu sikuzo kuye kuthiwe xa sinqula bona sinqula amadimoni enkosi sanibonani masosha mina nguNhlanhla Mhlongo unjomane kaMgabho wade kuminyaka umakhulu mina abafokazana bekhula ngobusuku namhlanje ngibone isimanga sento engihlale ngizwela kude ngingayazi nanokuthi ngizoyithola kanjani ngibabona abantu bephethe igubhu bephethe imkhonto emincane ngize ngibagcona ngithi ngizosilimaza ngale mkhonto kodwa namhlanje ngikwazi ukuthi ngizofinyelela ngafike ngabona into ehluke kakhulu kunento engikhule ngayo ngiyazi ngifundiswa ngayo ngitshelwa ngayo ngisupporta ngikhonza nje ngitshela ukuthi ngihamba ngendlela kodwa into engiyibone namhlanje nengizwe namhlanje enza omkhulu mehluko empilweni yami yangenza ngabuka izinto ngenye indlela ngifika ngiqala nanokufika kodwa kuthe nje ngo-30 minutes bese ngizwe ukuthi ngathi ngifike endaweni eright kakhulu la ekade empilweni yami ngabe ngafika kuyona ake ngibonge kuBhungane kumthimkhulu ubaba owakhona la ekhaya ngibonga kakhulu